Nova fabrika vode u Inđiji deo je regionalnog projekta regulisanja vodosnabdevanja u tom delu Srema. Kapacitet fabrike iznosi 150 litara u sekundi i po rečima gradonačelnika Gorana Ješića zadovoljava potrebe Inđije za narednih 20 godina. Ovo je u sastavnom delu tog projekta. Ja sam juče imao sastanak sa predsjednicom opštine Pazova i Pećinci. Mi pripremamo projektnu dokumentaciju koju ćemo predsjedati ka Evropskoj uniji ili tražiti ekonomsko finansiranje bankarsko da završimo ono što je količina vode koja nam je neophodna za ovo, ali ovo je u sastavnom delu tog projekta. Ovo je velika investicija vredna 7,5 miliona evra i drago mi je da smo mi doprineli sa 1/3 novca, ali mi je još više drago što smo to uradili zajedno sa opštinom Inđija, Vojvođanskim regionalnim fondom i nacionalnim investicionim planom. To je odličan primer kako se kroz dobru saradnju ovakve stvari mogu realizovati. Predsednik opštine Inđija veruje da bez obzira na ekonomsku krizu u narednoj godini neće biti zaustavljene investicije stranih kompanija u tu opštinu. Po rečima potpredsednika vlade Srbije Božidara Đelića, opštine poput Inđije koje nastave da privlače strane investicije imaće podršku vlade u sledećoj godini u kojoj će prioritet biti očuvanje radnih mesta. Nastavljamo sve one projekte koje smo imali kroz Fond za razvoj, tako da u tom smislu država koja se pojavljuje kao bankar će nastaviti i pojačati njenu aktivnost. I kao što verovatno znate, u budžetu za 2009. godinu predviđeno 50 milijardi dinara za garancije koje će biti usmerene ka privredi, tako da uspešne firme ne budu u situaciji da ne mogu da premoste određeni problem nelikvidnosti ili njihove banke ili njihovi komitenata. Fabrika vode u Inđiji poslovaće u sastavu komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, odnosno nije bilo novog zapošljavanja radnika zbog njenog otvaranja. Na području opštine Inđija do sada je u rešavanje vodosnabdevanja ukupno utrošeno oko 600 miliona dinara.